zamubaho kuko turarambiwe. Ubwoko ntibushaka gukozwa n'isoni. Abanyamahanga benshi bakijijwe babona iby'Imana yakoze muri no mpano. None ku isi yose ko murayitesha agaciro ngo nitumara tubyemere. Hariho ba Feneyasi bakiriho. Yego. Barahani. Izina rya Yesu. Haleluya. Ab'Imana ihahisha mu ibanga bazosenga ibitangaza bizababaho. Ibihehe korera mu itorero. Ndabarahiriye abakozi batahamagawe. Mugiye guta agaciro. Yego. Abakomeje kwigira Isaya bice 60 umurongo wa mbere ushitse ku wa 3. Zuka urabagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umuco wawe n'abami bazagusanga ubuzukanye kurabagirana. Haleluya. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye uyu mugoroba kandi twongeye kuba imbere yawe. Turabizi ko kuba imbere yawe ari iby'agaciro kanini. Data uyu mugoroba duteguriye twongeye kukunezererwa kandi tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ntabwo twoshobora kurivuga utadushoboje. Mana tukubera igikoresho cyiza ndetse n'abagiye kumva Mana ubaha amatwi yo kumva kuko data tugukeneye. Kwemu yera tuyobore mu byo dukora byose kugira ngo icubahiro gikomeze kuba icyawe. Dusenze twizeye imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Twongeye gushima Imana muri umugoroba kandi umugoroba wa kabiri turi imbere y'Imana no giterane. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Ikindi turashimira Imana yuko ikomeje kuturinda. Ni nkaho hano twasanze hari imbeho ko ndumva ihari kabisa. Kanya gatoya ko ndanumva kera yihiye Nyinshi. ariko dushima Imana ko ikomeje kuturinda. Amen. Abanyabugande bambaye udushati kwihagararaho ntimuze kuduteza ibibazo. Amen. Haleluya. Turi kumwe. Tuzamura Imana icubahiro. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Ikindi ko ndagira ngo nkora ibintu ngira vuba kuko turabavuga butumwa benshi. Haleluya. Haleluya. Ikindi ndashimira Imana kubw'igiterane Imana yateguye kuba hano Kasarani. Twifuzaga ko bushize cabereye Kayore kibera n'ahandi, ariko kano karere ka Kasarani turashimira Imana yuko cahabereye kandi turashimira Imana kubw'umukozi w'Imana uyoboye umurimo hano Kenya yadutekerejeho. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Amen. Haleluya. Haleluya. Kindi ndashimira kubwari no torero Imana yo mu ijuru ibaha umugisha yuko mwemeye kwemerera Imana kwivugira hano hantu. Imana igira icikoze muri no torero kandi turizera ko kwakira Imana tizogendera gutyo kuko abantu basigaye banga kuyakira. Ibyo tubivuze tubizi, hari abantu basigaye banga kwakira Imana, bakakira ibitari Imana, bagashigikira ibitari Imana, bagashaka ibicipuri kugira ngo ntibigire icyo bihungabanya ibicipuri byabo bafite. Ariko kandi turashimira Imana yuko mwemereye Imana. Amen. 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 Kunda kubwira umuntu kuri bakambwira ngo nza ntanga ibikuta, ariko umuntu nakora iciza tuza tukimushimira. Siko ba? Yego. Ubu abantu bagwaye iterabwoba ngo nuvuga ukuri. intama zarateragiye sinzi yo zagiye. None ko muranshimira mukampa kado yiki nageze muri Yesu ko murampa kado muri Yesu. Umuntu nyine karaza ko baramuha kado azi ibyo yishe agashigikirwa ngo yego nyine ngo nibiki wakoze byo guhabwa kado. Iki nico kigaragaza ko abantu bananiwe. Igihe umuntu avuga ngo ndashoboye ntubushoboye
ni urugendo rwo kwiga, ni urugendo rwo kumanuka, ni urugendo rwo kumva kuri hasi, ni urugendo rwo kwigishwa, si urugendo rwo kumva ko wowe ugomba kuja hejuru y'abandi. Igihe wumvise wagiye hejuru y'abandi uzaba umanutse. Ndio. Amen. Amen. Tuje kujya kane siko? Yego. Haleluya. Hallelujah. Amen. Ihame rindi ryo kurabagirana ni uguhinduka ku ngeso. Haleluya. Hallelujah. Guhinduka ku ngeso, abantu bashaka kugira imyaka 5 atarava ko no ku ngeso nimwe. Tushobora kurabagirana ufite ingeso zakubase, ariko Imana izagushoboze ukora ihuduma yo guhinduka ku ngeso, nibura mu kwezi kumwe uhinduke ku ngeso imwe. Haleluya. Hallelujah. Tuje ku cya 5. Ihame ryo kurabagirana ni ukugeragezwa. Iryo ni irya 5. Ihame ryo kurabagirana ni ukugeragezwa. Yego. Igihe cyose uzahunga ibigeragezo, kurabagirana kuzaba kure yawe. Mwitorera abantu bamuguhindukana ukagira ngo ntibigeze basengana, ariko iyo wahindutse ku ngeso uzutuma kamere yawe uyihamba, hanyuma ikikubayeho ukamenya kukijera. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Guhinduka ku ngeso ni ikintu cyananiye benshi, ariko icyo duha uyu munsi ngo dusenge Imana idukure ku ngeso zatubase. Amen. Umuntu ari mu kusohoka agasohokana mwene wabo, mwakorogana mu ikanisa, umuntu yasohoka agakora kuri mwene nyina, bigaragara ko ntimwahamagawe, mugendera mu kigare. Nta muntu womenya ngo umuntu ari mu muhamagaro ngo naje gusohoka ngo kubera mwakosanye mu ikanisa ngo numara usohoke ngo ukore kuri mwene nyoko, ngo ukore ku mugore wawe. Wenda umugore wawe yarikina mama w'urusengero, ataye inshingano yararimo, yamara gasohoka ngo kubera ngo we wagiye. Ntabwo abakishijwe. Icyo ni ikidini, ni amarangamutima. Umuntu yagenda hanze ngo yaye ngo ndasigira ngo mwene wacu ikanisa. Ntabwo ari ikanisa, ni botike, ni inzu y'umuryango wawe, ntabwo ari inzu y'Imana. Ngo se ngo nundi nizeye ukima umuntu uri mu muhamagaro ugaha murumuna wawe cyangwa ugaha so wanyu, ntabwo ari umuhamagaro, icyo ni ikigare. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Duhinduke ku ngeso, duhinduke ku ngeso. Ingeso zaratubase. Abantu bari mu guhendesha abana n'abakobwa udufaranga. Abahungu Imana ibabarira abakozi ba shitani bari hanze. Mvuza abakozi ba shitani bari hanze, bari mu guhenda abana n'abakobwa hano muri Kenya. Umuntu akavuga ngo umwana w'umukobwa ngo nifotoze yambaye ubusa, ngo namara ngo amuhe foto. Hano bamaze abana hano, mumpakanye muvuge mu nyomoze muvuge ko hano bidahari. Umuntu uri hanze akavuga ngo ndaguha amafaranga ngo $1 ushaka, ngo ariko wifotoze wambaye ubusa, ngo numara unyoherereze video wambaye ubusa. Papa mwizina rya Yesu ahunge. Amen. Kuko ubona ko umwana akeneye irari afite irari ry'ifaranga, naho umufati uracyari umuntu. Uri uhawe ugira kuriya, nawe umwana we bazomugirako. Abandi basore kugira ngo aterete, ngo kugira ngo ashake, ngo abanze ngo amwereke uko ateye ngo yambaye ubusa. Ngo banze unyereke ngo taye yawe, ngo unyereke uko uteye wambaye ubusa. None nk'umuntu ukubwiye gutyo urumva yo gushaka akaguha amahoro mu rugo? Izina rya Yesu. Cyonyereka nk'abo bahungu. Ma, icyonyereka abo bahungu kaba nk'ukumenya gutya, hari uko no gusengera. Abana b'abakobwa ni abantu bagira umutima woroshe, baza bahendwa vuba. Sinzi icyababayeho mw'abakobwa. Ni bande bakobwa bari hano kwanza? Kabona bagiye ku gatuti. Bari he? Bihishe. Bari ukamubona yateye agakorasi hano, yashushe karabuze ipendo. Noneho ko ndabona ingana babuze amapendo abiri. Mwabibonye? Iyo ni experience ikomeye.
umuririmbyi hano yadoye mu ikorari bikomeye yumva umuhungu gusa dufite ibibazo ntibovuga ngo yaye bazi guhakana ngo yaye umuntu yakubwira ngo wifotoze wambaye gusa ukabona ko ari umuntu yuzuye satani yuzuye abadayimoni ntabwo yigeze ahinduka ku ngeso yakojeje abana bacu isoni ubwambure bw'abana bacu busigaye muri hanze gisuzuguriro cyatujeho twari tubashwe twahabwaga agaciro ntawapfaga kuvogera ariko ubu nyine umuntu wese n'abatayari hano bataraba amoko yayo naragiye arambwira ati nibo bonyine bari mu kuntegeka gudodesha bambaye ubusa behe bambwira ngo uri masera ngo se uri masera ngo ko bambara nk'abamasera ngo abandi bakobwa ngo ubu nyine reka muhamagare wumve none ni gute bashiki bawe ushobora kubakoza isoni ku isi warangiza ugafata na ya video ukayishyira ku isi kugira ngo kuri yugize ni kuzagirirwa nawe icyo ukorera abandi kibi uzakigirirwa uzagisubizwa yego ntitukigira agaciro karagiye igisuzuguriro cyo kwanga Imana cyatujeho umugore asiga akora ibidakorwa yabaye kampani y'ibiteye isoni muri mu guhakana ngo impano y'Imana ngo yo gushambura ngo ntabwo ari Imana ngo ni y'abapfumu mwizina rya Yesu Imana yaduhaye impano zo kwerekana Imana mu mahanga ndiyo ntabwo tuzotesha impano y'Imana yatanze ngo tuyiteshe agaciro tuzomenya uwo wayivuze ntitumucira urubanza ariko umuntu yovuga ngo impano y'Imana yakoze ibitangaza ngo namara avuga ngo ni y'abapfumu ntituzemera mu izina rya Yesu turazamenya n'impano y'Imana jewe yangiriye akamaro ndiyo ejo bundi ndi mu Minembwe yangiriye akamaro urayitesha agaciro kandi urinde uri Imana se uri mwuka wera uzuvuze ngo ni impano ngo ya Satani hano muri mu gukora ibintu bidakogwa bitabaho ibihe byabatimiriyeho hano ibihe byabatimiriyeho no wanzaturaho ijambo rizamubaho kuko turarambiwe ubwoko ntibushaka gukozwa n'isoni abanyamahanga benshi bakijijwe babona iby'Imana yakoze muri no mpano none ku isi yose ko murayitesha agaciro ngo nitumara tubyemere hariho ba Feneyasi bakiriho yego barahari izina rya Yesu Hallelujah. ab'Imana ihahisha mu ibanga bazosenga ibitangaza bizababaho ibihe bahekorera mu itorero ndabarahiriye abakozi batahamagawe mugiye guta agaciro yego abakomeje kwitira umurimo w'Imana batawurimo Imana igiye kubamara imbaraga Imana ibabarire amen mu Minembwe abakozi bagera ku 8 bose baje ngo baje kunsura kumbe bafise ikintu bakuye mu Bwarabu turi mu kuvuga kuri system kagira ngo dutonetse isi Satani kirakora ku mugaragaro yego prila ariason barakirangura gikomeye kugira ngo banetralize ngo ubutumwa natwaye ruguru kuko batagishaka Imana barayanze berekerayo baravuga ngo ntituyishaka na kariya kaje karahungabanya system amaze twavuga ukamubona bakurebye igisure mu ndabe cyane undabe igisure cyane je nico nahamagariwe nta kindi shizwe gukora shizwe kugarura Imana yatakaye mfite ifuhe yuko Imana igomba kugaruka byanga byakunda kandi uzanga azarimbuka Pete twagiranye ibihe byiza tugira ifuhe ry'umurimo w'Imana si igihe cyo kuvuga ngo abandi bavuze byo tibishoboka niba waragiye genda ariko reka kubuza uhaye ugenda Lori mangaya silibarte
ngo ni impano y'abapfumu. Barateranya baravuga ngo ubutumwa bwose ngo banteze ingwara, ngo mpite manuka, ngo ndi mu ndege, ngo ntaravuga message y'Imana yanjanye. Nari mvuye igahororo maze kugera ahantu hitwa mu Mikenge. Amen. Hallelujah. Umusitari w'amezi atatarenga ngo barozi ngo bakoranye ngo bazanye igiheko. Ibiheko ntibihari ntimubifite, murabihakana ntimubifite. None abagabo ntibashize ubwenge, abagore ntibashize ubwenge. Iyo Ibyo bari mu gukora, hari umuntu wawe ufite ubwenge akazagenda abaza ibintu bidahari. Ubwenge bwaracuramye kubera iki bigigwama. Imana navuze ngo umunsi gucya binjira mu bigigwama, ngo Imana yabanyaza ubwenge ngo yamibaho ubupfu, ngo baza bakora iby'ubupfu gusa. Ibyo ni byo gukomera amashyi ukoba birababaje. Sikabona abagabo bagenda ntacyerekezo. Umukozi akazagenda ukabona umukozi karagambanira ubwo, umukozi karagambanira ubwo. Tuvuge ngo kuracyafite ubwenge? No, nta bwenge. Wa munsi nyuruje mu bigigwamana niho Imana yashogoye mu ubwenge iguha ubupfu. Nimushaka muvuge ngo natukanye, ariko ntituzemera ko umurimo w'Imana uvagagwa. Haracyari abakozi b'Imana, haracyari. Niba wananiwe unanirwe ku ruhande rwawe, Imana irakora, iracyakora. Murinde ububyutse buze. Abantu bose bishushanyije bazakubitwa hasi. Asema Bwana. ndiyo Yaracecetse irihangana, yatanze message. Hano nza mukantesha agaciro hano. Nagiraga impuza amatorero bakanyorohereza nkagera mu makanisa we makarti uko atandukanye. Nava Kasarani bagahuza bakasarani bose, nanje Kayore bagahuza bakayore. Ariko kubera mwacitsemo biza bisaba ko nsabisha kudutorero wonyakira. Imana ikugire neza ko wanyakiriye. Amen. Abandi bakanga. George arabizi. Bari bagifite impuza amatorero nkanza gutanga message bakayifata bakayikandagira. Tugire ngo uyu muruho wanje tarashatse nk'abandi kubw'umurimo w'Imana. Tuvuge ngo uzontesha agaciro. Tebikunda Imana irarakaye. Niyo mpamvu udashobora kubabarira n'ikintu niki kimwe. Niki kimwe. Ngo nuko wavuze gute muri mu buzima bwanyu. Naje ngomba gukora icyo data yampaye, tababarira nemeye no kuhasiga icyaba cyose kibe, ariko ubwoko bugarukira Imana. Amen. Ubwoko bugarukira Imana. Amen. Amasura nkayo nti yarakuriye kuja mu muriro. Amasura yanyu nayo kuja mu muriro. Uko amasura yanyu nayo kuja kwa Shitani. Ni munsubize se. Oya. Ko mucecetse. Na masura kuja mu ijuru. Ariko muri kwa mama ngo ya ngo turaje genda uzobona isi. Mama Domitira babwira ibyo yabonye. Kamvuge ndangise. Imana imbabarire. Amen. haleluya Hallelujah. 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 Ijya gatandatu sijyo? yego Hallelujah. amen Hallelujah. haleluya Ihame rya gatandatu ukwiye kwemera gutozwa n'Imana. Ibyo ni ihame rya gatandatu. Ukwiye kwemera gutozwa n'Imana. Iyo wemeye gutozwa n'Imana tugira ingaruka. Igihe cyose uzanga gutozwa n'Imana uzagira ingaruka. Ico mukimenye. Hari Imana ishaka kugutoza wamara ugahunga ishuri ry'Imana. Gutozwa n'Imana bikugirira akamaro. Reka nje kujya karindwi hanyuma ngere ku musozo. Hallelujah. 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 haleluya Ijya nyuma nukubakira ubuzima bwacu
mana, kubakira ubuzima ku mana. Bivuga ko iyo wubakiye ubuzima bwawe ku mana taho satani azagukura. Iyo wubakiye ubuzima bwawe mu mana azaza agaca agasanga urubakitse, yaca agasanga urubakitse, yaca agasanga urubakitse, ntahashobora kugukura. Haleluya. Haleluya. Mwene data niyongera hasome, urasoma nk'umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, hanyuma dusenga Imana. Ngo byuka urabagirane. Soma. Zuka urabagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka